E ngā mana, e ngā rangatira, mai ngā kuria whārei ki te hiro. Tēnā tātou katoa. Ko Maya ahau. Kia ora everyone, my name's Maya. And yay, kua tae mai te wiki o Te Reo Māori. It's Māori Language Week. We think it's important to celebrate Te Reo Māori not only this week, but every day we can make an effort to correctly pronounce Māori kupu, Māori words, and especially Māori names. For example, whakatāne, not whakatain, whakatānei, wakatain, whakatāni, whakatāne. Ohope, not ohope or ohopi, ohope. Murupara, not murupara, murupara. Rangitaiki, not rangitaiki, rangataiki, rangitaiki. Tane atua, not tani atua, tane atua. So give it a go, kaua e whakamā, don't be shy. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori.